Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita cobakan belajar kode keempat halaman 20. Ada Ibu Sarna di Malaysia. Silakan Bu Sarna dimulai. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. At golabat Golabat. wa ma malakat aimanuhum. Wa ma malakat aimanuhum. Is Kemudian is miskola mithqala masna wa sulasa masna wa sulasa uh oh yuhsinuna yuhsinuna huwa yuhni wa yumitu salah huwa yuhyi wa yumitu huwa yuhyi wa yumitu. Kemudian akh akh akhladahu akhladahu yahtafu absarahum punya pendek yahtafu absarahum kha yakh yakhtafu absarahum yakh yahtafu absarahum yakhtafu absarahum il il bi'idnihi bi'ilnihi idhum 'alaiha qu'udun idhum 'alaiha qu'udun ar ar aradun ardun wa arsala 'alaihim tayran wa arsala 'alaihim tayran. Jangan ada him, ada heme jangan ya. oh, Wa arsala 'alaihim tayran. wa arsala 'alaihim tayran Ainnya dilatih. Wa arsala 'alaihim ain ulang ya Pak Ustaz dilatih. Ya kurang ainnya. Hutang wae wa, kebayar ke semen. wa arsala 'alaihim tayran Wa arsala 'alaihim tayran. iz Kemudian il rizqan rilqan wa khalaqnakum azwajan wa khalaqnakum azwajan as as nasta'inu nasta'inu yuwaswisu fi suduri yuwaswisu fi suduri. Kemudian yang ini shin ash ash
ash ashtatan, ashtatan. alam nasroh laka, Alam nashrah, alam nashrah laka. ash, Ash, sad, ash, yaslaunaha, ash, ya, ash, ya, ashlaunaha, yaslaunaha, tasla naron hamiyatan, tasla naran hamiyatan. od, Al, od ama, od afan, adhafan. kaidahum fi tadlilin, Kaidahum fi bukan tad ya, tadlilin. kaidahum fi tadlilin, Kaidahum fi tadlilin. Kemudian yang ini az, az yadharu, yazharu adlama alaihim qamu, azlama alaihim qamu. Kemudian al, al ma, maghfiratun, maghfiratun la yusminu wa la yughni, la yusminu wa la yughni af, af afidatun, afidatun la ya'uduhu hifjuhuma, la ya'uduhu hifzuhuma. Kemudian ah, ah alhaakumut ahlika, latihannya. Alhaakumut. Ha. ah, Alhaakumut. alhaakumut, Iya, ha dada. ah, Iya. ahlika, Ahlika wa ahdihim ra'una, wa ahdihim wa ra'una. wa ahdihim ra'una, Wa ahdihim ainnya kurang keluar. a, Wa ahdihim ra'una. Kemudian al, al alqa, alqa fa'alhamaha fujuraha, fa'alhamaha fa'alhamaha fujuraha. Kemudian yang ini yuk fal yadhaku. falyadhaku qalilan, Fal yadhaku qalilan. wal yabqu kasiron, Wal yabku katsiran. huwa aghna wa aqna, Huwa bukan akna. Aghna. Huwa aghna wa
aqna lagi. Huwa aghna wa aqna. Huwa aghna wa aqna. Hum adlama wa atgha. Hum azlama wa atgha. Kemudian Wa yaqbiduna aydiyahum. wa yaqbiduna aydiyahum. Kemudian Wa man awfa bi ahdihi. waman awfa waman awfa bi'ahdihi. La taj'alna fitnatan. La taj'alna fitnatan Yasnuna sudurahum. yasnuna sudurahum Idhum 'alaiha qu'udun. idhum 'alaiha qu'udun. Faqad ablaghtukum. Faqad faqad ablaghtukum. Kemudian yang ini wamin. Yang ini Wa Ustaz. min khizyi yaumi idin. Pendek. Wa Wa min min khizyi khizyi yaumi idin. wa min khizyi yaumi idzin yaumi idzin. Kemudian Faqala li sahibihi. faqala li sahibihi Aghasu ahlamin. adghasu ahlamin Astahlisu li nafsi. astakh astakhlishu li nafsi Wala tahzan alaihim. wala tahzan alaihim Wahfid janahaka. wakhfid janahaka. Kemudian yang ini yuk tak ada tak ada tak ada teks ada tak ya ini tak biasa aja kayak koma di atas. Tak mungkin, oh tak mungkin ini. Tak mungkin, oh tak mungkin ini ain. Ini pecah hamas teks mungkin, oh teks mungkin. Ini kol-kolah. Tak mungkin, oh tak mungkin gitu ya. Silahkan. Tak, 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 taks, teks, tak, tak, tak pulu. tak, tak, kulu, A'ma. a'ba, Akhramu. akramu, Aqwamun. aqwa, aqwamun. Kemudian yang ini ra, Ra'fatun. ra'fatun, La tani. La tat la tati. la'nati, la'nati, Sakhrotun. saksh, sakratun, Takharu.
takharu, akhtana, akhtana, ba'di, akhtana, akhtana, ba'ain, ba'dihi, ini sinyalnya siapa Pak Ustaz? Yang saya ang, ya silakan. yang mana? Ba'dihi la dzikranu Oh, iya, oh. La zikra, la dzikra, ruziqna, ruziqna, imtala'ti, pendek, mu, imtala'ti, 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 a'toina, a'tayna, yuksiru, yukthiru, suqyaha, suq, suqyaha, mu'minun, mu'minun, mu'tadin, mu'tadin, mukhramun, muksh, muksh, pecah, muk, bukan muhramun. Muksh, muk, mukhramun, mukramun, yaqra'u, yakra'u, yu'tihi, yu'tihi, ni'mati, ni'mati, bukmun, bukmun, umyun, umyun. Kemudian yang ini, yuk, fal ya'ti. faliyati mustami'uhum, Pendek. Ulang. faliyati mustami'uhum, Salah. Ayo. Salah. mana? Salah. Salah. Faliyati mustami'uhum, Bukan. Fal ya'ti mustami'uhum. Fal ya'ti mustami'uhum. Tekan gitu. Ayo. faliyati mustami'uhum, Fal ya'ti mustami'uhum. Kemudian. huwa aghna wa aqna, Huwa aghna wa aqna. wa rafa'na laka dzikrak, Wa rafa'na laka dzikrak. ahsani taqwimin, Ahsani taqwimin. khosmani, khosmani bagha ba'duna, Khasmani baga ba'duna. amhilhum ruwaidan, Amhilhum ruwaidan. Kemudian yang ini. Ya tanah. yatanaja'una fiha ka'san, Yatanaza'una fiha ka'san min a'malihim syai'an, min a'malihim syai'an. naba'ahu ba'dahinin, Naba'ahu ba'da hinin. la tahinu wa la tahjanu, La tahinu wa la tahzanu.
fa'asarna bihi naq'an فأثرن به نقعا lisa lisa'yiha radiyatun لسعيها راضية yaqulu ahlaqtu malan يقول أهلكت مالا khalaqna zawjaini خلقنا زوجين. Kemudian sebaiknya diulang-ulang sampai lancar benar. Iya, ulang-ulangnya bisa rekamannya diulang-ulang ya Bu Sana ya. Bu Sana ya udah Pak Ustaz. lumayan, udah banyak kemajuan. Yuk Bu Sana, keliru panjang pendek fatal akibatnya. Harus hati-hati. Bisa merusak makna, merusak arti. Silakan. Makisina fihi abadan Makithina fihi abadan. lisa'yiha radiyatun Lisa'yiha radiyatun. faliyad falyaduquhu hamimun Falyaduquhu hamimun. bi'ijlin hanidin Bi'ijlin hanidhin. la taqulu ra'ina la ta la taqulu ra'ina La taqulu ra'ina. wa aufu bi ahdi Wa awfu bi'ahdi. Kemudian. lakum kaifa tahkumuna Lakum kaifa tahkumuna. khud biyadika dirsan Khudh biyadika dirsan. walau kana za qurba Walau kana dha qurba. Kemudian. Walau. walau alqa ma'a Walau. Bukan walau ya. Walau. walau walau alqa ma'adirahu Walau alqa ma'a walau alqa ma'adzirahu. Ini Bu Sarah banyak yang nanya, Pak Ari ngaji online-nya kapan? Dari hari Senin sampai Sabtu. Dari jam 9 pagi biasanya sampai jam 12. Kadang-kadang telat-telat kalau nganterin sekolah dulu. Malamnya jam 19 atau jam 20 sampai jam 24. Itu tiap hari. Kecuali Jumat paginya nggak ada, adanya malamnya doang gitu ya. Nah, jadwalnya silakan nanti minta ke Bu Patona. Yang nyatetnya Bu Rahmah gitu ya. Jadi minta mau hari apa, jam berapa, nanti dijadwal. Mohon maaf untuk sementara karena padatnya peminat hanya bisa seminggu sekali, insya Allah itu pun. Kemudian asfala safilina asfala safilina. fama lahu min hadin Fama lahu min hadin. hadana subulana Hadana subulana. wa namarikum masfufatun Wa namariku masfufatun. Kemudian ini
Yaqra'una ya. Yaqra'una kitabahum. Yaqra'una kitabahum. La yudlamuna fatilan. La yuzlamuna fatilan. Ini kalau dihentikan fatila. Kalau di mana jadi fatile ya. Ada imalah. Tapi kalau nggak punya ilmunya jangan. Kayak wadduhe walaili idza sajai kalau punya ilmu. Kalau nggak punya ilmunya jangan. Saya juga nggak punya ilmu imalah. Hanya tahu bismillahi majreha wa mursaha. Selebihnya saya nggak paham. Jadi kalau nggak paham jangan coba-coba pakai Bursarne di Malaysia orang majaling majengklek. Nah apa-apa. Kalau kalau itu mah ya salah kita nenawan dosa. Bursarne lagi ape di sana. Kata nenawan itu mah nggak apa-apa. Tapi kalau Quran mah jangan coba-coba kalau nggak punya ilmunya ya. Itu. Dulu ada ya Ustad itu Muammar, Ustad apa tuh ada imalah. Waduhe gitu ya. Kalau kita nggak punya ilmunya jangan waduha aja. Ayo busarna diteruskan. Tajidu lakum wakilan. Tajidu tajidu lakum tajidu lakum wakilan. Adlama alaihim qamu. Azlama alaihim qamu. Nasiyahu tahuma. Nasiyahu tahuma. Liman khalaq tatinan. Liman khalaqta tinan kemudian Yursalu alaikuma suwajun. yursalu alaikuma syuwazun Libasahuma liyuriyahuma libasahuma liyuriyahuma yaum ya yauma yao yau yauma ya yauma la yughni anhum يوم لا يغني عنهم la yalbasuna khilafala salah. Ayo yang konsentrasi baca Qurannya. Sok ingat ke kampung baik kayak Bu Yusuf. Adik di ngawas teh Bu Yusuf teh sok ingat ke Cianjur. Ingat ke saha, ingat ke mantan. Mantan mah tong dipikiran kena jeung batur. Pikiran anu anyar nu anu weutuh deui nya. Ayo. Aduh, Masya Allah. Bois karantina eta. Ya. La yalbasuna khilafaka La yalbathuna khilafaka. hum adlama wa atgo Hum azlama wa atgha. wala yakhafu uqbaha Wala yakhafu uqbaha. khuliqu min ghairi syai'in Khuliqu min ghairi syai'in. huwa adhaka wa abka Huwa abhaka wa huwa abhaka wa abka.
ta'muruhum ahlamuhum ta'muruhum ahlamuhum lakum dinukum waliyadini. lakum dinukum waliyadini. Kemudian busarna. Ini busarna. Yuk, ini busarna. Man ahsanu dinan Man ahsanu dinan. dzu fadlin azimin Dzu fadlin azimin. qalu sami'na wa a'ta'na Wa ata' jangan wa a'ta, wa wa ata'na. ata'na qalu sami'na wa ata'na Qalu sami'na wa ata'na. nahnu lahu muslimuna Nahnu lahu muslimuna. ma yughni anhu maluhu Ma yughni anhu maluhu. wa wa yahdi bihi kasiron Wa yahdi bihi katsiran. ahsani taqwimin Ah, ahsani taqwimin. faja'alahum ka'asfin Faja'alahum ka'asfin. ya'lamu idza bu'sira Ya'lamu idza bu'sira. ila yaumi ila yaumi yub'asuna Ila ila yaumi yub'atsuna. tahsabuhum aiqojon Hei. eh salah ya Heeh. tahsabuhum aiqojon Tahsabuhum aiqazan. Dihentikan aiqadha ya, aiqadha. Kemudian falyad'una diyahu falyad 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 unadiyahu. huwa aghna wa aqna Huwa aghna wa aqna. min alfin sahrin salah apa Ustaz? Salah, Min salah, ahfi sahrin salah, oh salah ya salah. min alfi sahrin Min alfi syahrin. Min alfi syahrin. Kemudian min alfi syahrin yang ini. Jadi kalau baca Quran tuh salah sedikit bunyinya aneh gitu ya. ya Hati-hati itu. Kemudian yang ya ini kurang kurang. eh, Sok. wala khaufun Jangan alaihim hao, khau. khauf Wala khau. wala khaufun alaihim Wala wala khau wala khaufun
alaihim wala hum yahzanun wala hum yahzanuna. wala yaur Eh, kenapa? Ayo lagi. salah wala yauduhu hifjuhuma Wala ya'uduhu hifzuhuma. wala yuhyi wala yuhyituna bisai'in Wala wala yuhituna bisyai'in. ya'lamu ma baina aidihim Ya'lamu ma baina aydihim. wa tuni muslimina Wa tuni muslimin. Kemudian yang ini wa busra lil muhsinina wa busyra lil muhsinina wa ma nahnu bimustaiqinina wa ma nahnu bimustaiqi wa ma nahnu taiqinina lagi. wa ma nahnu bimustaiqinina Ada ya, Thailand, Taiwan gitu kan. Heeh. Kemudian idhum jangan alaiha il. il Kalau il terlalu apa ya? Jangan il. idhum alaiha qu'udun Idhum 'alaiha qu'udun. fasayuhbitu a'malakum Fasayuhbitu a'malakum. wa kana 'alaikum raqiban Wa kana 'alaikum raqiban. ilaihi ilaihim marji'ukum jami'an Ilaihi ilaihi marji'ukum jami'an. Kemudian yang ini ilnada idna il id jangan il 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 nada wa huwa maqdumun ilnada ilnada wa huwa makzumun. maqdum ulang Fauzan Boleh. id nada wa huwa maqzumun Ilnada wa huwa makzumun. hadza syai'un azibun Hadza hadza syai'un ajibun. kanu annahu mu'ridina
Kanu an kanu ain an kanu anhu mu'ridin. Kemudian busarna Afril. Busarna Sob, kemana? Busarna kemana? Yang ini nih. ya. Afril alaina sabron. Afrigh alaina sabron. Afril alaina sabron. Iya. Kemudian suara sayanya gimana? Bagus gak, Bu? Bagus. Idza raja'tum. Ini ya? Tadi sampai mana? Oh, ini awal lagi. Ba'duna. Ba'duna bi ba'din. Ba'duna ba'duna bi ba'din. I'malu ma syi'tum. I'malu i'malu ma syi'tum. Kurang keluar tasinnya. Syi'tum. Syi'tum. Berbuatlah sesuai semaumu. Udah terserah. Saking keselnya. Di pokoknya kumaha maneh we terserah. Kumaha kumaha. Marah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saking marah Allah teh orang-orang kafir. Terserah. Terserah mau apa yang kau berbuat. Terus. Walaqad ji'tumuna. Walaqad ji'tumuna. Walaqad walaqad ji'tumuna. Kemudian. Fi tughyanihim ya'mahuna. Jangan pitog ya tuh. Pitog. Fitug ya, tog ya. Pitog. Fitug ya. Fi tughyanihim ya'mahuna. Fitughyanihim. Fitughyanihim ya'mahuna. Kemudian. Idza Idza roj idza raja'tum. raja'tum ilaihim. Idza idza raja'tum ilaihim. Fa'aksarta fa'aksarta jidalana. Fa'aktsarta jidalana. Fartakib yauma ta'ti. Fartaqib yawma ta'ti. I'malu ala makanatikum. I'malu ala makanatikum. Kemudian yang ini. Wala syaufa yu'tika. Wala sawfa yu'tika. Ahmilu fawqa ra'si. Ah, ah, milu fauqa ra'si. Wa karihu ridwanahu. Riob, doanya bulat, riob. Jadi cara Riyad, mengucapkan doa. Nah gitu. Jadi bibirnya riyad. monyong, ditutupnya ke ujung lidah, riob. Itu Oh, orang-orang riyad, jarang susah, ya jarang susah, jarang bisa. Kenapa? riyad. Kalau orang-orang bibirnya ditutup, bunyinya jadi B, walabdolin kan, walabdolin. Dibuka jadi Wala. waladalin, jadi dal. Dan tekniknya
bibirnya dimonyongin, kebayang nggak monyong? Busana Walau. busana monyong, busana Ya, monyong. ya Bu walau. itu tuh bukan busana monyong, dimonyongin mulutna. Coba Yusuf mah Walau. heeh, tutup ke ujung lidah. Jadi Walau. anginna teu kadu kumaha? Walau. Jangan walad heula, wala, jangan walod ya, wala dulu. Walob, Walau. wala, walob, Walau. do Walau. walobdolin, gitu ya, Qarid. gitu. Riob gitu, riob riob. Wa Riyad. karihu Riyad. wa karihu riob wa nahu fa ahbata a'malahum. Kemudian Ulang lagi ya. mangga sakarepmu ah, terserah. Bade diulang mangga. Bade suka geuleuh teu suka ulah geuleuh, sok wae. Ulang Makari lagi lah. mangga diulang lagi be. Kuat Wa mana seueur. karihu warid wa nahu fa ahbata a'malahum. Wa karihu riob. Doanya latih ya, dilatih aja. Ya, Wa ayo. karihu riob riob wa nahu fa ahbata a'malahum. Kemudian Fayuh fikum tabakhalu apa? wa yuh. Payuhtikum. Coba Hah? lagi. Kok Apa Pak payuhtikum? Coba Ustaz? tingali. Iya naon payuhtikum enak Ma- aja. Mana Ini Pak mah Ustaz? fa Oh, payuhfikum bukan payuhtikum. Hmm. Salah siapa ya? Apa saya salah dengar ya? Tadi naon payuhtikum, mungkin salah payuhfikum. salah saya lah Pak Ustaz, tahu mungkin Enggak, salah dengar. bisa jadi, kan kadang-kadang namanya juga itu tadi Aduh pendengaran ya Allah kadang-kadang. ya Robbi. Apa saya pendengarannya gitu, apa ibu yang, Mesti saya lah yang salah. eee, belum tentu, kadang-kadang gitu. Kita teh tidak boleh arogan, tidak boleh sombong, cenah mah kitu. Sok atuh mangga. Fayuh fikum tabakhalu wa yukhrij adghanakum. Fayuh fayuhfikum fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Kalau Rasulullah kan laqad kana Rasulullah fi uswatin hasanah. Sungguh ada pada jiwa Rasulullah itu adalah contoh suri teladan yang baik. Termasuk pada sahabat-sahabatnya juga ya. Gitu. Makanya Nabi Nabi diutus itu adalah makarimah liutamima makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak. Jadi orang Islam salah. Kalaupun ibadahnya bagus, apanya bagus, akhlaknya jelek, wah nggak benar, nggak beres gitu ya. Jadi akhlaknya dulu. Makanya kadang-kadang kita sering dengar gara-gara akhlak manusia ke kucing aja, kucing dikurung sampai mati masuk neraka, cuma kucing, apalagi Iya. apalagi membunuh manusia ya. Karena Hmm. membunuh satu jiwa sama seperti membunuh semua jiwa gitu. Kemudian yang tadi udah pindah belum ini teh? Udah ya? Nah, udah. In atau ya silahkan. Lagi online. Sekarang telepon In gitu. ata'tumuhum In ata'tumuhum wa kemudian yaqbiduna aydiyahum. wa yaqbidu wa yaqbiduna aydiyahum
wa ajlib alaihim Wa ajlib alaihim. wa khaylika wa rajilika Wa khailika wa rajilika. Wa khailika wa rajilika. Kemudian qausaini au adna kau qausaini au adna. walaqad ra'ahu Oh gitu sih. Walaqad. Jangan begitu atuh. Walaqad gitu. Busana, walaqad busana, ah busana teh henteu naros ya gitu Pak Ustad ka kuring teh. Eta ah kunaon Pak Ari laguna sedih gitu jika nu teu boga duit. Henteu kitu teu naros. Jadi enggak, baca Quran tuh kadang-kadang gitu. Jadi kita bisa lagu yang kayak sedih, lagi seneng, kayak gitu deh. Gitu ya. Jadi harus bisa memainkan lagu-lagu ya. Ya, Ibu Sarah mah ngalagu tapi eueuh jiwana juga harus ada jiwanya ya. Terserah nanti jiwa lagi sedih, jiwa lagi senang itu beda bacaan. Lagi senang, walau qad ra'ah. Kalau lagi sedih, walau qad ra'ah gitu nungguan eta tah kiriman di Malaysia. Ayo teruskeun. aduh Walanya gitu ya, walaqad ya segera gitu. walaqad ra'ahu Walaqad ra'ahu. Kemudian wa an akim wajhaka wa an wa an aqim wa an aqim wajhaka. Kemudian bi'ijlin hanidin bi'ijlin bi'ijlin hanidin. Kemudian yang ini wahwa. Allahu Akbar. Masuk angin ya. Terus wa huwa yut'imu wa la yut'amu salah ya Wahuwa wahuwa yut wahuwa yut'imu wala yut'amu. Udah merasa salah sendiri. Ya kumaha itu. Teras. ij'alu bidha'atahum Ij'alu ij'alu bidha ij'alu bidha'atahum. udkhaluha Udah bisala hulu, udah hulu, udah hulu. Hulu saha eta udah hulu, udah hulu. Udah hulu. udkhuluha bisalamin Udkhuluha bisalamin. wala taqum ala qabrihi Wala takum wala takum ala qabrihi. Kemudian wajada'a bi awiyatihim salah, salah, salah. Kayak Lilis Karlina, Lilis Karantina. Salah, tinggal itu. Ceruk astagfirullahaladzim ninggalina kumaha ieu mah. Cek. Masyaallah. fabada'a bi awiyatihim Iya, gitu fabada'a, tapi A-nya bukan ke ain ya. salah Fabada'a fabada'a bi au fabada'a bi au'i baru ain. Fabada'a bi au'iyatihim. Kemudian khalaqna zawjaini khalaqna khalaq
khalaqna zaujaini. Kemudian hebda. Harus tamat nih Iqra 5. Bila Busana Mas loba seueur ieu kuatanna. Bila perlu diulang lagi Iqra 4 tapi dihentikannya. Ulangi teuing. Kumaha we kita mah. Maksudna teh Dihentikan gimana Pak Ustadz? iya, tapi sama Bu Rehan juga boleh sih sama siapa aja. Ini kan Iqra 4-nya versi baca Iqra ya. Kalau baca Iqra itu berarti dibaca apa adanya, bukan baca Quran. Itu Iya, salah nih baca Quran. Baca Quran gini salah. Gimana tuh baca Quran? Ujungnya dihentikan. Ada yang dihentikan, ada yang matobi'i, gitu, ada yang madiwad. Itu penting. Jadi nanti kalau kalau Bu Sana mau sama saya boleh, mau sama Bu Rehan boleh, Bu Rahma, Bu Fatona. Jadi baca ini Iqra saya salah 4 Pak Ustadz. bukan salah. Enggak Hah? salah, cuman kan saya ngajarin Iqra 1 sampai Iqra 4 itu dibaca apa adanya. Jadi Oh, kalau baca Quran dibaca apa adanya ya salah. mhm, Misal, nah yang ini nih ya. iya, Wa mhm. yubdi'u wa yu'idu. Diketawain nih. Itu Bu Sarah mesantren di mana katanya. Pinter tapi kok bodoh gitu. Jadi kalau baca Quran bukan begitu. Ujungnya teh jadi dihentikan. Berarti ada dua hukum. Ada mad ari disukun di ujungnya. Ada kol-kolan. Jadi enaknya gitu. Nanti dijelasin tuh. Dan naon da seueur ieu kuotanna ge moal moal beak mah langsung pinter insyaallah Iqra 5 kan. Nah, minimal sebagian lah gitu ya. Jadi nih Iya. kalau kalau baca Quran kan huwa yubdi'u wa yu'id. Tuh gitu. Apa tuh hukumnya? Satu jadi mad ari disukun. Kenapa mad ari disukun? Karena mad tabi'i ini bertemu satu huruf hidup dihentikan. Apalagi qalqalah. Karena dal ini huruf qalqalah dihentikan jadi qalqalah kubro. Gitu ada hukumnya tuh. Terserah. Sakarep buri sahar, enggak ah Pak kelamaan teu tamat-tamat. Teu naon. Kumaha badena. Atau sama orang lain juga boleh ya di sini mah bebas merdeka. Ah saya mah apa Pak Ari mah teu tertarik. Tertariknya sama itu aja tuh Rahmah. Cek Rahma, Cek Rahma, atau sama Bu Patona, atau sama Bu Teh Arum tuh boleh. Tapi Teh Arum can bisaeun kita, gitu ya. Sama Pak Haidi, duka sama Pak Haidi mah tah, bisaeun meureun nya, gitu. Jadi belajar ya, ini belajar Iya, karena Iqra 1 sampai Iqra 4 diajarkan di sini dibaca apa adanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membedakan mana bacaan panjang, mana bacaan pendek. Satu. Keduanya untuk melatih artikulasi gitu loh. Iya, iya, iya. gitu. Nggih. Terserah nanti Bu Sana. Nggih, Pak. Ah, Pak Ari, saya mau ke Ikro 5 dulu. Ntar Ikro 4-nya mah mau ngutang aja nanti. Boleh gitu. Orang maksudnya mau belakangan ntar boleh. Gitu ya. Biasanya sih setahu saya umumnya kalau sudah Ikro 4, Ikro 5 bagus, kekurangannya insya Allah Bu Sana. Tuh lihat ya Bu Wanti tuh. Bu Wanti CS. Ada Bu Armi, ada Bu Rehan. Alhamdulillah lah ya. Kalau sudah Ikro 5, alhamdulillah. Banyak yang ya terpaksa saya turunkan dulu. Bukan apa-apa karena memang Ikro 1, Ikro 2-nya nggak sama saya. Kalau kalau dengan yang lain bagus tinggal terusin. Kalau tidak bagus diulang lagi biar mantap. Jangan tersinggung loh orang mah seres-nyeres ke busarna. Kabatur. Tapi hasilnya insya Allah lah. Itunya busarnanya. Ah, pan Aduh. bisa wae. Gitu cenah. Satu mangga. Hmm. Terus Ebta. Huwa yubadi huwa yubadi'u wa yu'idu. Huwa huwa. Ini busana agak ragu di sini agak kagok ya jangan kagok. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Kemudian Wa khalaqnakum azwaja. Zai az.
Ah, Wa khalaqnakum az azwajan. Zainya nih tinggal latihan hurufnya nih. Sekarang baca panjang pendeknya udah alhamdulillah selamat ya. Nah, tinggal hurufnya khalaqan zai masih punya hutang. zai. Ain sisi ya. Sama apa Ya, tadi ya? Nah, pokoknya mah ya namanya lagi belajar malah dilengkapi aja. Biar nilainya jadi 100 gitu. Pulang dari Malaysia orang-orang bingung. Setahu saya busana belum mati bisa baca Quran. Nama kok jadi lancar? Mas santren di mana? Jangan bingung orang kan. Padahal mah ya gitu. Orang hidup mah kan punya caranya. Ya, kemudian. la labisa fi batnihi Lalabisa fi lalabisa fi batnihi. Kemudian wala mu'li'ta minhum ru'ban wala muli wala muli wala muli wala muli tamin wala muli tamin hum ru'ban wala muli tamin hum ru'ban. Kemudian samiditas ini Firoku. fariqu. Firoku Paris. Eh, Iya emang nggak salah yang baca karena sejajar nih salah nulisnya ini. Harusnya yang di sini roknya di sebelah sini. Jadi bisa pariku, bisa piroku gitu. Ini piro firoku ya. Pariku nggak ada, fariku. Karena ada madnya di sini nih, firoku ini ya. Gitu. fari fari eh Fariku fariqu baini wa bainika. bukan pari, piro. Oh, Piroku kan piro. ada madnya Oh, ini. oh, piro. Ada madnya. Piro. 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 Iya. Wani piro, wani piro, wani piro, wani Pairo. piro. Pairo ya. Piro, pairo, Piro. pairo, pairo, piral. Piro. Piroku Piro. baik. Piroku. Piraku Piroku. sih, piraku sih, Ah, piraku, piroku. piroku baini wa bainika. Panjang. Firaku baini wa bainika. Piroku baini wa bainika. Firaku baini wa bainika. Kemudian. Wala tahmil alaina. Wala wala tahmil alaina. Kemudian. Wala syaufa yu'tika. Walasau, biasa aja lagi ini walasau gitu. Oh, Meni meni ampun ampun walasau. Walasau. Es biasa, saya suka so. es. Saya suka sate walasau. Wala syaufa yu'tika. Walasau fayu'tika. Khud biyadika digsan. Khul 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 biyadika dirsan. Hadza buhtanun azimun. Hada hada buhtanun azimun. Fi tughyanihim. Fitug jangan tog, fitug atuh, Fi fitug. tughyanihim ya'mahuna. Fitug yanihim yamahuna. Kemudian yang ini
Ma yughni. Ma yughni anhu maluhu. Ma yughni anhu maluhu. Kaidahum fi tadlilin. Jangan tod atu tab. Kaitad Tab. Jangan tod tod. tod Tod dan tab. tod tod. Iya, tab. Kaidahum fi tadlilin. Jangan tod. Tab. Tod Mm-mm. tod tod Iya. tod tod Kaidahum. do kaida Kaidahum fi tod tablilin. tod Nah, monyong bibirnya tutupin ku lidah. Tab. Tab. tod Tab. Tab. tod tod Tab. Ya, tod tod we ah. tod. Ya kenailah heula fi tablilin ya. Kemudian Kaidahum fi tadlilin. Masih tadi ya. ya masih tab. Ini ya wa idza ra'au. Hmm. Wa idza ra'au tijaratan. Wa idza ra'au tijaratan. Wa idza ra'au tijaratan. Kemudian Ya masyi ala rijlaini. yamshi yamshi ala rijlaini. Wa ishaq wa yaquba. Wa ishaq wa yaqub. Hafafnahuma binahlin. Hafafnahuma binakhlin. Wahum la yash'uruna. Wahum la yash'uruna. Wa aksharuhum la ya'lamuna. Wa aktsaruhum la ya'lamuna. Ya la ya laitani lam yusrik. Usyrik. Bukan yus, Usyrik. usyrik. Ya laitani lam usrik. Ya laitani lam usyrik. Wa kana amruhu furuton. Wa kana amruhu furutan. Laqad maka Jangan bi'su'ali besok gitu atuh. Laqad bisu zalamaka bisu'alina jatika ila ni'ajihi. Laqad maka bisu'alina jatika li'a. Salah Pak Ustaz. Lagi. Laqad maka bisu'alina Bisu'ali. jatika ila ni'ajihi. Laqad. Pokoknya nanti pas sebelum ke Ikro 5, Ikro Ebtanya diulang lagi ya. 2 halaman Ya, ini. Nah, ulang-ulang nggak apa-apa biar pinter. Tapi saya mintanya nanti bacanya baca Quran dihentikan ya. ya. Laqad zalamaka bisu'alina na'jatika ila ni'ajihi. Ya. Laqad maka bisu Bisu'a. bisu Bisu'a. Kagok ya. bisu. Heeh. Iya,
Sok Laqad lagi. zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi. Iya. Laqad zalama laqad za-nya di dalam jangan jangan dimunyung. Laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi. Yang bawahnya nggak apa-apa, nanti dilatih ya, diulang lagi. La tu'akhidni bima nasiyatu wa la turhiqni. Kayak orang barat lagi ngomong bahasa Inggris. Ah, busana. La tu'a la tu'akhirni bima nasitu wa la turhiqni. Tadi ulang-ulang dengerin ya. Ya. Ulang-ulang. Kemudian wa arsalna. Wa arsalnahu ila mi'ati Ila alfin aw mi'ati yazid. ila mi'ati alfin. Wa arsalnahu ila mi'ati Minya alfin. pendek, nggak Oh, pasangan. Ila oh, mi'ati alfin. jadi oh iya ya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yaziduna. Nanti bacanya wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. La tu'akhirni bima nasitu wa la turhiqni. Laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Jadi pendek. Cih, cih. Ya laitani lam usyrik. Tetap. Wa kana amruhu furuta. Mad iwad. Dua patah dibaca satu. Wa hum la yash'urun. Mad adid disukun. Kalau Rahma bilang mad gadid disukun. Terima kasih Bu Sarna. Sama-sama Pak Ustadz. Saya yang banyak Iya, terima mudah-mudahan berkah kasih. ya dunia akhirat ya. Iya, amin, amin, ya Mm-mm. robbal alamin. Tuh kata Ratna Oman, sedih katanya dengan Pak Ari. Kayaknya itu bukan duit sih. Oh, lagi pusing, lagi ngebangun, nggak henti-henti, Masya Allah. Kosnya boga duit tuh, ya Alhamdulillah. Tapi ya Allah mah maha kaya. Iya, terus puasa. Allah yang Maha Kaya Pak Bener, dari Ustadz. tahun kemarin dari mulai kita ada Zoom ini udah Masya Allah ngebangun. Aya wae sih alhamdulillah ya. Masya Allah. Aya nu hayang ngaos, aya nu hayang buku, macem-macem we lah. Itu alhamdulillah. Aya anu masihan, ya gitulah. Alhamdulillah sadayana lah. Terima kasih. Ayo ge, ieu mah cenah sakieu keur ieu, sakieu keur aya wae. Gitu. Atur nuhun sadayana terima kasih Bu Sarna. Sudah mau Terima kasih banyak. belajar. Terus istiqomah ya. Selama ini Ya, suka sama Bu itu ya, Bu Rehan masih? masih Masih. Dia masih ada waktu di sana? ada. Ada, di sini mah gak ada waktu. Bilangin sombong kali dia. Kalau sama Bu Sarah ada, sama saya nggak ada waktu dia, nggak punya waktu. Buat Mas Paijo aja di sana mah. Gak apa-apalah, semua ibadah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.